Ang buhanggo tapahambur beri lalu iya na ruku nampuhang daparom ya napulong na beri na makapipita lalu yunda. Napulong na paromunda lalu iya na ruku na kiku mo pauwa mo napahayan dan wang. Wiling la pamalango kawudot na kambulo. Napapatanda da ia dia kanandalat ambu bawana. Mata aruko niri kanatini kau lari handuka. Mata aruki na kuwaha alani yakupu kana opang kau. Ang buhang bertani miriye karito. Na Indonesia ladaru hangga nanya na COVID hakang buluhiwa na mahi. Natabong oksigen jadi nanya barang na menjaka. Malango, ladalu hangganya na keadaan nuna, ninja kada relawan. Datau damariang kapandula, datau damahidu COVID, duma imbu ang ngalanya na barang na menjaka kawai. Ngaraya dapat palaku dayata. Dapat malundu niya na tao na mahidu kahakayeku. Rairuko pana ngaluya kofiku. Ang buhang ko na tamo na iniriyehu karito. Napamalangon hanggang na niya na atutaw naman niya lahanduka. Rairuko na matumbu laluri na mabuto. Hamadunaka na relawan tabong oksigen kaway. Napamalangon niya manangandiya na pahayan dalawang. Gare na palaku na napamalangon. Yun na nandiyan itaw na matanggo hamayang. Lahamayang na pamalango nandula hanyuda kadani manunja lay ala nadalu namo anapapalaku nay ala nduma pamalundong wango nyuda na panamunja i ala na mamanganja na mandula na manamu ang nama lupang bui na mauwan zamanang na hamayang yan dira pahayandan nyuda lapakirin na makahakayeku dong bisa pahadang panduko ang buhang butang miriyen karito na hamayang nuna na pahayandan ta ndapahangatarwanya Awanay Martin Lutero na hamayang nuna yeduyaka na luri kayeku na tau parhaya. Ia batanano yakatampuhang pandulaya na ang dapat tau na mahanduka. Ninya na haul na mamuda tapalaku ya na luri. Tanjadi tau na matanggo hamayanya. Ladalong jadi na tao na matanggo hamayang. Duma na anda. Nyuta. Kikong laparaman ay ala. Duma luri manang na mapahayanda lita. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.